eba attention TV mo sonfo akua ntwiwa na sabre madenden wa ha mede nsema egu aponso etwego wo Ghana brono yiso de bro na me nuan ma wa abroche nyina ayeden enye bia hwe na ye twemoko wo Akwatia Senior High School secondary school bi ehye Akwatia ai agiden pa na we na ochechire ni bi awo akwala ikodi nsamone yesi ntiaso ba nso de fata akwala ena tiche etwe aba kakra anase oto ne nsa kakra ebo akwala yi na enkwala yi ekwohye kukuo mu eye makeup upon makeup de betu dwa se tiche ne ni bona obo no ena akofa saa na nsu oben professor yi nyina aba na asa na ye betu aso me sama ye gotie ma ye hwe makeup no ankwala ne ye wo de ma ye hwe makeup no ekwan ankwala no fa aso ye makeup Jo eni anom ni abefono mo mo aha eba Akwatia Polytechnic school kon yemu ha na me a me gina ha me ye osuani e wo school mu ha me di a me pene so na me giso eni kwadwan ni mbarima na ni me nua barima serand na eye nsem a eje ntere ha awo nsanchiro nyuma bebere so me kire adom atsenka agu eni bebere a ekeka ho a ekoso me nua ba a ye friend said dina any head of academics was school mu anu si no onua say nsem ni nyina anyo ne kro ewom say ocheche so ne nsa ebo abayi yi bie nanso na nkeka wa bia ni nanimu metire kurucha say ni nyina ye ahyo na nne say inti ena Akwatia Presbyterian ye wo mofra wa kwadal wo nyansam wotsena sususu ho ehu sane a abayi yi esifa eye nanimu no ntie ne mmea ya hofefo mienu a wogina hayi won aye won adwensem wo be ye okwan a abayi yi fa so eye nanim sama iti mesem mun shema ye onia mwamunse sania abayi faso eye nanim a wode asem chele kakaka etso the head of academics a wo Akwatia Presbyterian asu mwamunse ena ekosu Sino we nyina ekosu ya amunse mesre GES aban impanimfo so wo mbejai asem yi mu na asem no aka obi aba yo head teacher ni aye no anadwuya no free school we baby teacher ni na bono se o free school wo pie to ankra no e mekunzo akola no nso se banku school wo bono me nani nyina se untimi enkata ni untimi nani mpu se tino Ghana education for e de betrem e de ba o bono me muja de nani muja na de nani sa no muja na de nani sa no school uniform national and a million of free school baby is say de never call na akola no de never call eye clinic and I say hospital man for na kono na school mosa is say akola nani ifla na so kasa won sheda ntini ye so ntino indi school man school uniform no indi di unsem kakra on school uniform no so indi ana nani moja de nani sano ontimi ne ontimi ntine ni mpo me da se oje breche ne Ghana nkola nso de mo abin o enkole nheda ko wura kokoa mu pe lipstick pe shiny makeup pe yi cleaning up nyina hye kokoa mu ye makeup sanka omo de be blackmail so free even police fo nyina bo wura school nim sanka ye pe teacher ache no ankwala ni hwe di na omusi da bi e wo se ye de nokura wom e beto abonte se na teacher yi ne ho e be ye totroto besamo school fo ankwala mi se mo hwe ni yi ya mo di 7 kwasasem na e wo se teacher fo no etiam kakra na mo mam ho kwan so na teacher fo no entiam na mo sonfo akua ntwiwa ensem a enne me de be som no enne me de abeto aponso me da se sa oje bretwen me makra